Kani Gadega Pati CTV. Kakanhon kinuhikai hapo kasunjok jong ka All Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association. Henne kasngi ka arpo terek unopra. Kala pelong de kejeki daga basong kelan mengor harot kesurong. Haka jaka keban persya ka office rekam jong ka Bharat Sanchar Nigam Limited. Hajan additional secretariat. Kani kasunjok jong kinuhikai SSA. Kala pelong kani kejeki alar kunong rem bandawa nak sarkar jela bakinuhikai SSA ru kidai banyo market jo ketulam. Kumbalamang nak sarkar pedeng. Kumjuru kasunjok ladawa baka sarkar jela kadai ban mang kadjo katulap nakabanta ki Fort Teachers. Ban kham sha shu halor kani jing dawa jong kini hikai. Ka Bati CTV kalai kran ru baki nongilam jong ne kasunjok. Ni kumangilaya liu jingmot menne ba ngiko ban sim ya karai ha kani kasngi ba kumno bangin le haba ka sarkar ka sangap menti kumne nakabanta ka jongi. Nia ban ya rai koi ka ba ngilaya sim menne ba nakaliang ka jongi kum kinuhikai ngilaya pasyat jingmut ni kinung kitkam ba khamat badangkat ba jing gadon lang baki napo Garo Hills ngilaya ong ba ngin tho memorandum sa chisin sya ka central government Deshu sya ka state government in pa direct sya ka MHRD minister sya po Delhi kene ka wai ka bentak bagi lakiran mene ngarai la dinge menjur ngin ya kade bagi nang pa ki memorandum bat ka bentak ka bahar pan haba ka jingsa penti jong sarkar ka balong kumne ngin ong ngilaya rai bagi ong bagi khot sa ka wai ka general meeting hasilong bagi sim pat sa ki pat kilat jingi ki la ka de ya ka no ka bentak tingilai sumai phang mulumala bala bandai ke baga jingi ki bagi abane khang school haki por bangin long school police school but kawe pat kalanti ke bakhadu e bagi haban sim kade bagi haban ai daga PAL li government la da kam sngap ya kane ka jingai lenti ke jongi te kine ki bangi la yakran mene but ngakarpat ya pi we la dinge menjuri kine sebab peni daga jingrakti bangin ya le ya kane ki bagi la ya kran mene to ne menjur lang barokhot ni ya kumne te ka jing menjur ka jong phi mentap ka singi ya don hang ne arspa mulumala ngeso banong ba hakwe ka sin ndang ilong ka general meeting ngin kam ya bon chu Kani Gadega Pati CTV.